da otvorim prodavnicu slatkiša. Veliku. Na promociji knjige Kad tata poraste izraelskog diplomata i pisca Dana Orijana bilo je veoma uzbudljivo. Budući da je knjiga 2013. prevedena na srpski jezik, mnoga djeca su imala priliku da je pročitaju, a potom i da postave brojna pitanja njenom autoru, na koja je Orijan odgovarao sa entuzijazmom. Knjiga Kad tata poraste nastala je za vrijeme njegove diplomatske službe u Danskoj, a potom je prevedena na više jezika i promovisana u našem susjedstvu. Tokom dana idete na koktele diplomata, sastajete se sa ministrima, sarađujete na kulturnom i akademskom polju, pregovarate, a onda nakon što djetetu pročitate knjigu pred spavanje, ako imate vremena i niste previše umorni, napišete nekoliko riječi. To je bio moj slučaj. Mislim da to daje poseban pečat mom poslu, posebno otkad je knjiga prevedena na nekoliko jezika, uključujući arapski. Nadam se da će i ova knjiga biti most koja će nas spajati s arapskim zemljama, budući da je to jedan od glavnih ciljeva izraelske diplomatije. Orijan u knjizi opisuje razgovor između njega i sina koji je propitivao svog oca šta je on želio da bude kad poraste dok je još bio dijete. U moru zanimanja koje je Orijan svom sinu opisivao, došli su do zaključka da je najbolje imati radnju slatkiša. Ipak za Orijana je najbolja profesija biti otac. Ova knjiga je dobro prihvaćena i među odraslima i među djecom, kazao je autor knjige. Mnogi od mojih prijatelja iz diplomatije, kao i njihova djeca, zavoljeli su ovu knjigu. Mogu da pronađu sebe u njoj kroz različite stvari koje je otac želio, jer su to zanimanja za koje se djeca mogu zainteresovati. Na kraju krajeva, svi želimo slično. Puno pažnje, uspjeha i ostvarenje snova. Ovo je zapravo knjiga koja govori o snovima i njihovom prepričavanju onima koji imaju drugačiji pogled na njih. Orijanova životna želja bila je da se ostvari kao svjetski gimnastičar, o čemu govori i u priči. S druge strane, njegova baka željela je da postane rabin. Životni put ga je međutim poveo stazama diplomatije. Trenutno je šef direktorata za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova u Izraelu. Trenutno je diplomatija moj glavni put, ali idem i drugim stazama kako bih se zabavio. Uživam u tome. Druženje sa djecom na sajmu bilo je sjajno. Vidjeli ste njihovu zainteresovanost, pročitali su knjigu. Zabavno i mislim da mi ovo mnogo pruža, nadam se i toj djeci. I dalje se nadam da ću postati šampion u gimnastici, ali kako godine prolaze, znam da su šanse za to male. Zato sam počeo manji hobi. Gdje god da me služba odvede, napravim skok, takozvana opkoračna tehnika. To sam uradio u Rusiji, Danskoj, gdje sam službovao, onda u Srbiji pa Makedoniji, gdje sam ambasador. Stigao sam i ovdje i napravio par skokova, a jedan je i na poleđini knjige i mislim da je u njoj naznačeno da gdje god da odem pokušam da dam svoj lični pečat. Sajam knjiga u Podgorici doživio je kao jedan od načina njegovanja odnosa sa ljudima sa kojima je već u kontaktu. To je način da dotaknete ljude i djecu i razgovarate sa njima, da čujete šta ona žele da budu kad odrastu i da vidite možete li naći zajedničku avanturu, naročito u kulturi književnosti. Nadamo se da ćemo imati mnogo više izraelskih knjiga i pisaca, pjesnika, ilustratora koji će dolaziti na sajam u Crnoj Gori i Makedoniji. And of course here to Podgorica, that would be wonderful. And are you familiar with Montenegrin literature? Koliko ste upoznati sa crnogorskom literaturom? Jeste li do sada nešto pročitali? Well, I'm just now getting to know. Sada se trenutno upoznajem sa vašom književnošću, što je jedan od razloga zbog čega sam ovdje, da vidim ko su vaše zvijezde i šta možemo da uradimo da budu objavljene u Izraelu. Doveo sam jednog od izraelskih izdavača koji će imati više sastanaka sa vašim izdavačima kako bi čuli ko su vaši posebni pisci, kako bismo ih možda već naredne godine doveli na sajam u Jerusalimu. Budući da se u svijetu obilježava Dan pobjede nad fašizmom, Orijan se dotakao i nesrećne sudbine njegovog naroda, Drugog svjetskog rata u kojem je stravično stradalo 6 miliona Jevreja. U tom bolu i patnji kao svjetla tačka među mnogima bila je i Crna Gora, koja je Jevrejima pružila utočište i tako spasila oko 3000 ljudskih života. Svako mjesto gdje su se sklanjali bilo je neka vrsta svjetla za njih, koje ne samo da cijenimo, već i puno pričamo o tome kad god imamo šansu za to.
Nadamo se da će se o prošlosti govoriti i dalje, jer se nešto tako više nikad ne smije ponoviti. Isto je važno govoriti i priče onima koji su spasavali Jevreje, jer su to radili u užasnim uslovima. Bilo je opasno i kogod da ih je spasavao, mogao je da strada zajedno sa svojom porodicom. Poslije svega između Crne Gore i Izraela rodila se jedna veoma lijepa saradnja. Kako je vi ocjenjujete i u kojim oblastima se još može ojačati? Prije svega imamo dobru ekonomsku saradnju, a možemo da uradimo i mnogo više. Ove sedmice imamo vodeću izraelsku ekonomsku kompaniju ELA, specijalizovanu za agrikulturu, upravljanje vodama i druga polja. Sada izdavači dolaze na sajam knjiga, a mnogo je mjesta i za kulturnu i akademsku saradnju. I na samom kraju možemo li uskoro očekivati novu knjigu? Morat ću da razmislim, ali mislim da se već nešto kuva, tako da se nadam da će biti nešto. Neka to bude iznenađenje. Thank you very much. It was a pleasure being here in Podgorica.